парчами миллӣ ҳамчун нишонаи азму иродаи устувори мардум барои ободии диёр ҳамароми диравши коваёни аҷдоди орёи таборамон буда, аз мавҷудияти тамаддуну фарҳанги бостонии тоҷикон, асолати миллӣ, давлату давлатдорӣ ва ормонҳои ватанхоҳиву қаҳрамониҳои мардони сарзаминамон башорат медиҳад. имрӯз бо шарофати соҳибистиқлолии кишвар парчами давлатӣ дар фазои беғубори сарзаминамон Тоҷикистон бо баландии 165 метр ва дарозии матои парчам ки 60 метрро дар бар мегирад болафшонӣ мекунад. дидани манзараи парафшонии парчам ба дили ҳар як фарди худшинос шодиву сурур ҷо карда, эҳсоси худшиносиву худогоҳӣ боз ҳам қавитар мегардад. дил мехоҳад ба лаб васфи парчам намуда, меҳри онро дар қалб ҷой намояд. мо низ имрӯз дар барномаи худ бо ифтихор аз парчаму парчамдорӣ ҳарф мезанем. парчам барои ҳар як давлат ҳамчун рамзи давлатдорӣ ба ҳисоб рафта, болафшонии он ҳамчун арзиши миллӣ далолат аз ҳастию рушди кишварҳо мекунад. парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар маркази Тоҷикистон шаҳри Душанбе болафшонӣ мекунад, бо ин қадар бузургӣ ҳисси ифтихори сокинони ин сарзаминро боз ҳам бештар гардонидааст. парчами миллӣ дар баробари нишон ва суруди миллӣ ҳамчун рамзи давлатии Тоҷикистон эътироф гардидааст. нақши парчам дар таърихи ҳар як давлат ба таври хоса арҷгузорӣ карда шуда, маҳз зери парчами худ кишварҳо ба ҷаҳониён таъриху фарҳанг, бурдбориҳову пешравиҳои хешро муаррифӣ менамоянд. парчам дар баробари рамзи давлатӣ буданаш ифодагари рамзи мубориза, ҷонисории халқ баҳри озодӣ ва истиқлол, нишонаи бахт, умеду орзу, сарсабзиву сарбаландӣ, некию хуррамӣ, инчунин таҷассумгари соҳибдавлатӣ ва соҳибифтихориро инъикос менамояд. парчами миллии мо нишона аз таърихи чандин ҳазорсолаи ниёгонамон аст. тибқи маълумоти сарчашмаҳо, қавмҳои ориёӣ ҳанӯз аз давраҳои бостон оини парчамсозиву парчамдориро гиромӣ медоштанд. ниёгони арҷманди мо ҳазорсолаҳо таҳти парчами хеш саф кашида ватану миллат, номусу озодӣ, забону фарҳанг ва марзу буми аҷдодиро ҳимоя кардаанд. дар таърихи давлатдории ҷаҳон тоҷикон яке аз халқҳои ба ҳисоб мераванд ки аз аҳди хеле бостон соҳиби давлат буданд. шумо медонед ки вақте ки миллати халқи соҳиби давлат бошад, албатта ҳар як давлат рамзҳои худро дорад. тибқи муқаррароти Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 3 рамзҳои давлатии мо ин нишон, парчам ва суруди миллӣ аст. аз ҳамин миёни се рамз аз ҳама таърихи тӯлонитар дорад парчам, зеро ки аз рӯи мағазҳои таърихӣ парчамдории мо ба аҳди пешдодиён рафта мерасад. ҳоло бубинед ки дар асосгузори соли ваҳдати миллӣ пешвои миллат дар асари худ нигоҳи ба таърих ва тамаддуни ориёиҳо замони пешдодиёнро ба ҳазораҳои 6-4 қабл аз миллод нисбат додааст. агар ки таърихи парчамдории мо ба аҳди пешдодиён рафта расад, пас гуфтан мумкин ки ҳамин собиқаи парчамдории мо низ бештар аз 6-7 ҳазор солро дар бар мегирад ва ҳамун ҳодисае ки масалан дар таърихи табарӣ нақл кардааст, дар шоҳнома ҳаким фирдавсӣ нақл кардааст ки сухан дар бораи исьёни коваи оҳангар меравад. ҳамин ҳодиса ё ҳамин шӯриши коваи оҳангар ҳам албатта дар ҳамон замони пешдодиён рух дод ба муқобили яке аз шоҳони зулмпешаи замон Заҳок. ва шумо бинед ки ҳамин анъанаи парчамдорие ки аз кова ба мерос монд дар марҳилаҳои минбаъдаи таърих аз ҷониби ниёгони мо бо рангу намуди гуногуну зеботар мавриди истифода қарор бигирифт. ва парчам дар ҳама давраҳои таърихии мо нақши муттаҳидӣ, далерӣ, худогоҳӣ, дурахш, ба пеш ҳаракат кардан, яъне ба самти созандагӣ, ҳамин чизҳоро тараннум мекард. ҳоло бибинед ки масалан ҳамун коваи оҳангарам ин қадар вақте ки болои сараш ва болои сари мардум зулмро дид, пешбанди чармини худро барафрохт ва он дурахши парчами вайро дида мардумони зиёде ҷамъ омаданд
ва дар зери масалан алвоч хӯрдани парчами кова ба пеш ҳаракат кардан ва оқибатуламр мо мебинем ки ба ҳадаф расидан, яъне зулмро решакан кардан, нурро, муҳаббатро, рӯшноиро зери роҳбарии Шоҳ Фаридун барқарор кардан ва ҳатто ҳамон замон як ҷашнам бунёд кардан бо номи ҷашни Меҳригон. ва яъне ҳамин таърихи парчамдории мо ва ҷашни Меҳригон бисёр алоқамандиҳои ногусастанӣ дорад. парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон инъикосгари таърих ва фарҳанги ҳазорсолаи халқи тоҷик ба ҳисоб меравад. чуноне ки мо медонем, аз дарозаи таърих халқи сарбаланди тоҷик дорои таърих, тамаддун, фарҳанг ва рамзҳои миллӣ ба хос ба ҳисоб меравад. ибтидои парчамдорӣ ва парчамсозиро дар ҷаҳон маҳз тоҷикон ва гузаштагони онҳо асос гузошта буданд. нахустин пешбанди чармие ки аз тарафи коваи оҳангар ҳамчун парчам истифода бурда шуд, он минбаъд дар ҷаҳон як анъанаи наве ба худ доштани рамзи махсус бо номи парчамро ба миён овард ва маҳз ҳамин парчам ё ки дирафши ковён дар минбаъд барои ҳар як давлати давлатдорӣ муқаддасоти азиз ба ҳисоб мерафт. дар таърихи давлатдорӣ мо дирафши ковён ки бевосита парчамҳои давлатии давлатҳои гузаштаи мо ба ҳисоб меравад, нақши бахусус боризро ба ҳисоб мерафт ва дирафши ковёне ки бевосита дар замони сосониён ҳамчун рамзи давлатӣ ё ки парчами давлатишон ба ҳисоб мерафт, он аз дуру гӯҳарҳои гуногун бевосита иборат буд ки арзиши он ба миллиардҳо баробар ба ҳисоб мерафт. истиқлолияти давлатӣ барои мо имконият фароҳам овард ки мо тавонем соҳиби рамзҳои давлатии худ гардем ва яке аз муҳимтарини ин рамзҳо ин парчами давлатӣ ба ҳисоб меравад. иҷлосияи 16-ами шӯрои олӣ ки дар таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол нақши бениҳоят бориз дорад ва ин иҷлосия 23 масъалаи муҳимро дар бар мегирад ки яке аз муҳимтарини онҳо ин қабул намудани рамзҳои давлатӣ мисли парчами миллӣ ба ҳисоб меравад. маҳз замоне ки парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба иҷлосия ворид карда шуд, аллакай дар рафти иҷлосия гардиши куллие ба миён омад, зеро чӣ тарафдорони ҳукумат ва чӣ мухолифин дар зери ин парчам ба ҳам омада ва маҳз ҳамин парчами қабулнамудаи мо ормони ҳазорсолаи моро дар хун ниҳонда яке аз василаҳои асосии сарҷам гардидани миллат ба ҳисоб меравад ва маҳз дар пеши анамин парчам тамоми шахсоне ки дар иҷлосия ҳамчун намояндагони халқӣ, яъне халқи шарафманди Тоҷикистон иштирок менамуданд, ваъда доданд ки пойдор намудани сулҳ ва парафшон будани ин парчам албатта сай ва кӯшиш худро намоянд. истиқболи ин санаи фархунда ҳанӯз 20 ноябри соли 2009 аз ҷониби роҳбари мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон гардида буд. эҳтирому арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ дар мисоли парчами давлатӣ барои ҳар як тоҷику шаҳрванди Тоҷикистон муҳим аст ва аз худшиносиву созандагии инсонҳо гувоҳӣ медиҳад. дар парчами кишвари мо даъват ба иттиҳоду сарҷамӣ, нангу номус, ватандӯстиву ватанпарастӣ ва инсонияту башардӯстии миллати мо таҷассум ёфтааст. рангҳои парчами миллии мо ифодагари роҳи таърихии халқи Тоҷикистон ва баёнгари арзишҳои фарҳанги миллӣ ва сиёсӣ мебошад. ранги сурх рамзи муборизаву ҷонисории халқ барои озодӣ ва истиқлол, ранги сафед нишонаи бахту саодат, умеду орзу ва ранги сабз бошад нишонаи сарсабзиву шукуфоӣ, сарбаландиву хуррамӣ ва абадият мебошад. дар байни парчам тасвири тоҷ ва 7 ахтар ҷой гирифтааст ки он ишора ба решаҳои таърихии давлатдории Тоҷикистони соҳибистиқлол мекунад. парчами давлатӣ барои ҳар як халқу миллат, аз ҷумла барои мо тоҷикон муқаддас аст. дар назди парчами давлатӣ аз президенти кишвар то сарбози оддӣ савганди садоқату вафодориро ёд мекунад. аз соли 1924 то соли 1991 7 маротиба мо парчамон иваз кардем. аммо парчамҳое ки дар замони шӯравӣ доштем дар маҷмӯъ ифодагарии идеологияи замон буд. ягона даврае ки мо тавонистем ки баъди 1000 соли охир рамзи минимонро дар болои
парчамамон инъикос кунем, ҳамин давони соҳиби истиқлолӣ аст. албатта мо медонем ки дар ду рамзи мо нишон ва парчам дар иҷросиҳаи 16 шӯрои олӣ соли 1992 ки дар шаҳри хуҷанд баргузор шуд, дар он ҷо баъди муҳокимаҳои хеле тӯлонӣ ҳамин ду рамзи мо қабул шуд. аммо дар рафти иҷросиҳа сари ҳамин масъалаи парчами мо имрӯза парчаме ки дорем ки иборат аз се ранг асту дар марказ акси тоҷ асту ва ситора аст, баҳсҳо хеле тӯлонӣ шуд ва пешвои миллат моҳтарами Эмомалӣ Раҳмон ки акнун роҳбари тозаинтихоби Тоҷикистони навин буданд, ба ҷонибдории ҳамин парчам овоз доданду талош карданд ки ҳамин парчам қабул шавад, чунки ин парчам бо тамоми вуҷудаш ифодакунандаи ормонҳои миллии мост. ҳоло шумо бинед ҳамун се ранге ки ҳаст, мо гуногун шарҳ медиҳем, аммо аслан се табақаи қадимаи ориҳо аст. масалан ранги сурх рамзи шоҳону ҳарбиён, ранги сафед ин рамзи аҳли зиё. шумо бинед то инқилоби октябр ҳамаи олимони мо либоси сафед ба бар мекарданд. аз устод айнӣ, ҳатто худи устод айнӣ ҳамин гуна буд. ранги сабз ин рамзи аҳли барзгарон, яъне кишоварзон, деҳқонон ки аз дасти онҳо замин сарсабз мешавад. ва дар миён тоҷ аст. тоҷ ин рамзи давлатдории мо аст ва рамзи тоҷбарсар будани ин миллат аст. яъне миллати мо аз ибтидо миллати кӯчӣ набуд. мо миллати бадавию биёбонгар набудем. миллати шаҳрсоз будем, миллати мутамаддин будем, миллати тоҷбарсар будем ва дигарҳо ба мо бисёр пайравӣ карданд. ин ҳамина инъикос мекунад. ва шумо бинед дар ҳамон болои тоҷ 7 ситора аст. албатта имрӯз 7 ситораро ба 7 иқлим, ба 7 табақаи замину осмон, ба 7 бародарон, ба дигар нисбат медиҳанд. аммо дар ҳамон шабу рӯз яке аз муаллифони парчами мо, рассоми шинохтаи тоҷик Маҳмадулло Сайдалиев ки ман бо ишон аз наздик суҳбат кардам ва иброзам доштанд ки ҳамин 7 ситораро мо ба 7 минтақаи Тоҷикистон нисбат додем. яъне аз нуқтаи назари географӣ Тоҷикистонро ба 7 минтақа тақсим мекунанд. якеаш минтақаи Ҳисор, якеаш минтақаи Вахш, дигараш минтақаи Кӯлоб, минтақаи Рашт, минтақаи Бадахшон, минтақаи Зарафшон, минтақаи Суд, яъне аз ағбаи Шаҳристон он тараф Суд. шумо бинед бисёр аҷиб аст. дар ҳамон шабу рӯз ҳамин 7 ситора ҳамчун 7 бародароне ки дар осмон аст, 7 ситорае ки дар осмон аст, ҳамин маъное надорад ки 7 минтақаи Тоҷикистон чун бародар дар атрофи тоҷ, яъне давлат муттаҳид шуда давлат бисозанд. он айём шумо пеш назар биред, вазъияти мо чӣ гуна буд. яъне мамлакат дар ҳолати парокандашавӣ қарор дошт. баъзе ноҳияҳо, баъзе минтақаҳо кӯшиш мекарданд ки мустақил шаванд. аммо ҳамин парчами мо ва тоҷи мо ки дар маркази парчам ифодакунандаи ваҳдат ба ҳамояи миллатро дошт ва ҳамин қабул шуд. шумо бинед ки мо муддати бештар аз 30 сол мешавад ки дар зери дурахши ин парчам зиндагӣ дорем, соҳиби қадар дастовардҳо шудем ва дар ҳамон суруди миллӣ устод Гулназар Килдӣ бисёр ба маврид гуфтааст. бинед зидурии замонаҳо расидаем, яъне аз қаъри таърих мо омадем, ба зери парчами ту саф кашидаем ва як дуои хеле зебост: зинда бошад ватан, Тоҷикистони озод. парчами миллӣ имрӯзҳо ҳамчун рамзи давлатдории халқи тоҷик дар тамоми идораҳои давлатӣ, корхонаву муассиса, мактабу таълимгоҳҳо, майдонҳои варзишӣ, ҳуҷраҳои корӣ ва хиёбонҳои шаҳру ноҳияҳои кишвар мавҷуд аст. аз ҳама муҳим имрӯз парчами миллии мо дар қатори парчами дигар кишварҳо дар фазои дигар давлатҳою чӣ қадар созмонҳои ҷаҳонӣ парафшон аст. воқеан парафшони парчам дар самои кишвар далели зиндагии орому осоиштаи мардум ва дар созмонҳои ҷаҳонӣ бошад аз рушду пешрафти мамлакат шаҳодат медиҳад ва имрӯзҳо парчами миллати тоҷик чун рамзи пирӯзиву сарбаландии мо дар ҷаҳон ҷилваи дигар дорад. дар ин парчам мо метавонем ки пурра ҳамон соҳиби истиқлолии Тоҷикистонро дида бошем ва пас аз оне ки мо аъзои созмони милали муттаҳид гардидем, ки ҳанӯз мо 2 марти соли 1992 аъзои созмони милали муттаҳид гардидем, ҳамин парчаме ки қабул кардем 24 ноябри соли 1992 дар минбари баланди созмони милали муттаҳид гузошта шуд ба қатори парчамҳои дигар давлатҳо, ки ин як инъикосгари соҳиби истиқлолии Тоҷикистонро ташкил медиҳад. парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо рангҳои зебояш, яъне ҷилогари анаму фарҳангу тамаддуну таърихи ва арзишҳои миллии моро ифода мекунад, имрӯз дар арсаи байналмилалӣ ҷойгоҳи махсусро дорад ва насли ҷавони кишвар имрӯз бо анаму нерӯи зеҳнии худ, бо
اشتراک در مسابقه‌های سطح بلند بین‌المللی همیشه از تاجیک بودن خود افتخار میکنند. در هر یک مسابقه چه در داخل چه در خارج کشور یعنی در سر کیت پرچم دولتی رو میبرند. از نوع پرچم این خود سیمای ملت است. وقتی که در یک جای مسابقه در یک المپیادهای بین‌المللی فنی در یک جایی که از نام تاجیکستان برآمد میکنیم حتما ببینید که پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان برافروخته می شود. یکی از دستاوردهای استقلال دولتی تاجیکستان این تاثیر گردیدن پرچم دولتی می باشد که امروز آن در حیات فرهنگی و اجتماعی مردم نقش مهم داشته. پرافشانی پرچم افتخار ملی هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان می باشد. می توان گفت که پرچم دولتی تاجیکستان در گسترش یافتن رابطه‌های دوستی، همکاری‌ها با دولت‌های خارج و این وسیله استوار نگاه داشتن سیاست دولت خیلی بارز است. پرچم دولتی معرفگر دولت و ملت در عرصه بین الخلقی است. با شرافت صاحب استقلالی کشور امروز نسل نورس و جوانی ما مخصوصاً ورزشگران از نام پرچم تاجیکستان در همه گوشه‌های جهان با یک شرف بزرگ و افتخارمندی برآمد نموده معرفیگری کشور در عرصه بین المللی می باشند. استقلال کشور برای رشد ساحه ورزش شرایط فراهم ساخت که ورزشگران کشور با اشتراک در مسابقه‌های جهانی و بین المللی ملت و دولتمان را بین دیگر خلقیت‌های جهان بیشتر معرفی نمایند. در ظرف 33 سال استقلال وطن بیش از 7000 مرتبه پرچم کشور در عرصه بین المللی بلند برافروخته شده سرود ملی تاجیکستان صدا داده است. با افتخار بلند برداشتن کشور عزیزمان و برافروختن پرچم دولتی در عرصه بین المللی امروز از جانب نسل جوان کشور یعنی تمام امکانات و نمون امتیازها را برای یعنی معرفی آن به وجود آورده است و خوشبختانه چه در ساحه ورزش مملکت چه در ساحه علم‌های دقیق و دیگر یعنی المپیادهای بین المللی فنی جوانان نورسان ما توانسته شدند که یعنی در این آزمون‌های سطح بلند بین المللی اشتراک نمایند و پرچم کشور عزیزمان را در عرصه بین المللی بلند بردارند و باعث افتخار و شرف بزرگ است که تاجیکستان عزیز توانست که پرچم خود را در یعنی بیش از 180 دولت جهان معرفی سازد و امروز در پیشتاق سازمان ملل متحد پرچم جمهوری تاجیکستان برافروخته شده است که این باعث افتخار هر یک تاجیک و تاجیکستانی است. ما چندین سالهای آخر با برگزاری اکسیه‌های پرچم رمز شرفمندی ملت زنده باش ای وطن تاجیکستانی آزاد من پرچمت باد و پرافشان تاجیکستانی عزیز و مانند این اکسیه‌های جمهوری را راه اندازی کرده ایم و امسال نیز چنین چهاربینی‌های سطح بلند در کشور به نقشه گرفته شده است. همزمان برگزاری مسابقه‌های جمهوریوی و مسابقه‌های ورزشی جهت یعنی بخشیده به این سنه مهمی تاریخی یعنی دایر کرده می شوند و همه این محض به خاطر چی؟ محض به اون خاطر است که ما باید زیر لیوای خود همیشه افتخار داشته باشیم از نام تاجیکستان عزیز صاحب استقلال و برای برافروختن پرچم کشور تمام امکانات و نیروی ذهنی و جسمانی خود رو روانه سازیم. امروز محض همین جوانان هستند که در المپیاد و آزمون‌های فنی که در داخل در خارج مخصوصا در خارج کشور می شود با ابتکاری همونها پرچم ما بالا برداشته می شود. چند وقت پیشتر چند نفر خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی شهر دوشنبه لیسه گیمنازیو از یک چند دولت‌های عضو اتحاد دولت‌های مستقل برگشتند در المپیادهای فن‌های دقیق دست بالا شدن. حتی سال گذشته در اندونزیا در ترکیه اشتراک کردن دست بالا شدن. شما ببینید که یک کودک یک نورسی 14 ساله 13 ساله 15 ساله با ابتکاری و با خیرات و ذکاوتی پرچم ما بالا برداشته میشد سرود ملی ما طنین انداز میگرده و من چند وقت پیشتر با یک هموطنم که چندین سالها در خارج زندگی میکرد و به وطن اکنون آمده بود در صحبت اون نشستم گفت وقتی که در همین بازی‌های فوتبالی که بین دسته فوتبال تاجیکستان و دسته با فکرم کدام یک دولت عربی با اونم قطر بود بازی میکردن وقتی که در همون جا من دیدم که در میدان بودم یعنی در میدان ورزشی بودم که پرچمای ما برافروخته شد بی‌ایس از دیدگان من اشک شادی ریخت
که یعنی من در نظرم همین بوی وطن رو احساس کردم. از این نقطه نظر شما ببینید حتی بعضی جوانان ما در صنعت موسیقی در خارج کشور در آزمون‌های گوناگون دست بالا میشن که با ابتکاری اونا مثلا پرچم ما بالا برداشته میشن و در مجموع گفتم ممکن است که امروز جوانان از اون که رهبری دولت میگن جوانان آینده ملت هستند، واقعا همین رسالت خود رو تا جای انجام داده ایستادن و باید اتحاد داشته باشن، افکار سالم داشته باشن، خودشناس و خودآگاه باشن، نسبت وطن، نسبت دستاوردهای این وطن اندیشه مبارک و روشن و اندیشه داشته باشن که واقعا ملت ساز باشد. قامت افروختن این پرچم با چنین بلندی و بزرگی در عرصه بین الخلقی این از ملت خودشناس و وطن دوست و سربلند تاجیک درک می‌دهد. با نظر کردن به پرچم حس ملی و احساس وطن دوستی در قلب‌ها افزون می‌گردد. کل ساکنان مملکت را می‌باید باز هم بهر رشد و پیشرفت تاجیکستان عزیز و پرافشانی این پرچم تاریخی و اجدادی که سرجم کننده خلق تاجیک به حساب می‌رود تلاش ورزند تا پرچم تاجیکستان دائما پرافشان باشد. امروز ما در سطح جهانی من بلندترین پرچم رو در پایتخت توسن شهر دوشنبه گذاشتیم و حتی در کتاب رکورد وارد کرده شد که این انعکاسگر از همون وحدت ملی ما، صاحب استقلالی ما، نه که امروز در یک فضای صلح، در یک فضای ثبات ما در زیر پرچم خود صف میکشیم و از صاحب استقلالی خود با افتخار یادآوری میشیم و امروز در زیر سیاست پیشگرفته پیشروی ملت محترم امام رحمان پرچم ما در فضای صلح، در فضای ثبات پرافشانی کرده است که امروز هر یکی ما از این افتخار میکنیم و میبولیم. یعنی ما از همین سال 2009 تا امروز در تقویممون یعنی در کلندر یا که سال شماریمون جشن داریم با نام جشن پرچم. یعنی اختصاص دادن یک روز به حیث روز پرچم این نشانه اون است که این ملت بیدار است، ملت خردمند است، ملتی هست که به خود به ارزش‌های تاریخی و سیاسی و ملی و فرهنگی خود ارج می‌گذارد، به گذشته نگاهی نیک دارد، امروزش را می‌سازد، به آینده نگاهی سبز دارد و من فکر می‌کنم که اگر ما متحد باشیم در زیر پرچم خود، اگر اتحاد داشته باشیم، هیچ یک دشمن حتی بزرگترین دشمنی زمان ما را شکست داده نمی‌تواند. عموما اگر گیریم امروز هر یک تاجیکستانی از داشتن چنین یک پرچم افتخار دارد. در هر بیناهای حکومتی، در جایهای جمعیتی، در آن جایهایی که قانون درباره پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان مقرر کرده است، پرچم دولتی ما برافراخته شده است و نوبسته از آن علاقه مردم تاجیک انمون محبت و صمیمیت خاصه خود را نسبت به پرچم علاقه بیان داشتن. ببینید در اکثر خانه‌های استقامتی حتی پرچم‌ها در ماشین‌های یعنی شخصی پرچم‌ها آویزان است که این نشانه از انمون محبت به پرچم، محبت به ملت و دولت خود می باشد و در برابر این به افتخار پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان یعنی جشنگیری روز 24 نوامبر این خود یک دستاورد بزرگ است، زیرا بار دیگر در این روز مردم از داشتن چنین یک پرچم دولتی به نیکی یاد میکنند، افتخار میکنند و به افتخار این روز چاره‌بینی‌های سطح بلند، چه چاره‌بینی‌های فرهنگی، چه چاره‌بینی‌های ورزشی و چه چاره‌بینی‌های عمومی برگزار می‌نمایند که این نیز نتیجه باز هم تحکیم بخشیدن به انمون ارزش‌های نیکی ملی ما و ارج گذاشتن به پرچم دولتی محسوب می‌یابد. پرچم ما پرچم آزادگی است، پرچم وحدت و صلح و زندگی است. رنگ‌هایش سرخ و سبز است و سفید، تاجدار و اختر و پایندگی است. باعث افتخار و سرفرازی است که همساله 24 نوامبر در کشورمان همچون روز پرچم دولتی جشن گرفته می شود. می توان گفت که پرافشانی پرچم در فضای بی‌غبار و تجلیل این گونه صحنه‌های تاریخی حس وطنداری و وطن دوستی، خودشناسی و خودآگاهی، صداقت و محبت داشتن به مادر وطن را در نهاد هر یک فرد باز هم قوی می‌گرداند.
умед дорем ки парчами давлатии тоҷикистон дар пешгоҳи тамоми муассисаву корхонаҳои кишвар парафшонӣ намуда мардумро ба сӯи ояндаи боз ҳам оботару дурахшон раҳнамоӣ мекунад.